Assalamu alaikum. Bizden fond dağda olsa özdeşin ulantуда. Ondan bir kança kumurda Merimeje'nin malları Rişan Cana ayan degen şula ekinizin kayılı videosunu tartıp etkemiz. Hazır eme atçadık videosunu tartalına turabız. Sizlerin jardamыңыздар менен bizge çoğun akça 47.240 so'm çoğun. Allah Taala bergen sadaqаңыздарды, nafaqаңыздарды kabul kılıp akırette todo yolga soğuktur menen kaytargan bolsun. Hazır eme sizlerin amanatыңыздарды şu Merimeje'nin öz koluna berебиз. Merimeje bu şu karapayım elden çoğun akça, şu akçanızı ekinizge şu dары-darmegine жана башка эмнеден кыйналып жаткан болсоңуз ошого иштетип алыңыз иншалла. Саламатсыздар, кыргыз элим ошол ал жардам фонду аркылуу кайрылуу жасап, ушу эки балама дары-дармегине муктаж болгон учурда ушу келип, мага азыр акчаны берип, ушул кыргыз эли менен түшкөн акчаны бул мага эң чоң жардам. Мен үчүн азыр чындап эки балама жардам керек болуп турган кезде мага эң чоң жардам болуп турат. Алла ыраазы болсун. Берген садагаңар Алладан 2 эселеп, 3 эселеп кайтсын. Балдарыңар аман болсун. Баарыңар тынч болгула, аман болгула. Ал жардам фондуна чоң ыраазычылык билдиргизем.